Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ujaphila-ke. Mina ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke uma ngabe usamusha-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke ungixhase-ke ucindezele-ke ibhathini subscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje ukhiphe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi phela ukuthi-ke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje engizolokhu ngiyifaka-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke ukuze ngingaphuthi lezi ndaba ongawenza njengamanje ukuthi-ke ungabe-ke ucindezela-ke ibhathini usubscribe njengamanje-ke. Udaba kulethele lona-ke namhlanje-ke laphana-ke kuvela-ke omunye umlisa-ke veza-ke enye-ke into-ke engaziwa-ke laphana-ke ngosanda kushiya-ke laphana-ke kwi-ANC nako seyilunga-ke elidala-ke laphana-ke kwi-ANC nako Baba uWillis-ke uMchunu-ke laphana-ke lo mlisa uveza ukuthi-ke kungenzeka ukuthi-ke aye-ke kwi-MK-ke laphana-ke njengoba sazi sibona ubudlelwano obuhle-ke beno-Jacob Zuma-ke futhi-ke into-ke edala ukuthi-ke axoshwe-ke laphana kwi-ANC ngoba-ke befuna-ke kuphathe-ke i-MK-ke KwaZulu Natal-ke laphana-ke njengoba sonke sazi abantu abaningi-ke bavotela-ke i-MK-ke KwaZulu Natal. Into-ke abeyifuna-ke laphana-ke futhi-ke akuhambanga-ke kahle-ke laphana-ke ku-ANC na-ke ngenkathi-ke batshela lokho-ke wagcina-ke sekuphoqa ukuthi-ke ahambe-ke laphana-ke kodwa-ke angifuni-ke mina ukuthi ezwa ngempela nje dlala-ke le video-ke yanomlisa kuzwe wena ukuthi uthini-ke. Mina sengicula phansi uzwile le video ngene comment section ufusha uvo lakho ukuthi wena ucabangani-ke ngalo-ke lolu daba-ke lolu usuyangixhasa ucindezela ibhathini subscribe nje akubizi imali kumahhala nje ukhiphe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke nayo-ke le video-ke awuyithokozele. Ya ngeso lami ngedwa ngiyangizwile ukuthi lapha ubaba Macingwane usulile lapha enhlanganweni yakhe ANC babulisa Mchunu, kodwa indlela akhulume ngayo nabeyindaba nge-MK hayi ngeke ngimangale sengizwa kuthiwa useyijoyinile. Hayi Cingwane ngiyakusola ukuthi hayi ngiyakusola usewumsolwa kodwa nje hayi khuluma kwakho hayi kwakungamele i-MK ivalelwe ngaphandle uhulumeni obambiswana uyasula u-ANC. hayi siyongixolela uma ukuthi lokho ngikubukayo ngeso lami ngedwa akusikho. Cingwane uya kwi-MK hayi uyakhona hayi uyaya sengikubonile hayi uyakhona kunzima politics bye.